Ćao svima, ja sam Maja, ovo je Ajla i mi ćemo danas da snimimo smoothie challenge. Imamo 7 loših i 7 ili 8 dobrih stvari. Imamo 3 baze, mlijeko, sok fruci, ledeni čaj. Prva ću ja da vidim. Fruc. Sada mlijeko. Mlijeko ne volim. Uj. Dakle naspio bi to. Još. Ne mogu, ja ne volim mlijeko. Moraš još. Ajmo naspio još dublje. Dosta. Ajde, dosta. Eto sad ovo makic. Možemo ovo staviti ovdje. Može. Neka. I ovo tamo ne sardine? Čokolada, duo. Jej. Moram da primiti. Hot dog. Hoću. Evo ga, hot dog. Uj! Hot dog i mlijeko, mislim kako to ide, mislim. Uj! Ovo je što. Pusti mene. Sad ću ja. Koja kalorija? Ali čokolada se sve istopla, evo. Nisam ja. Dobili smo sličicu, jej! Koliko ovo smrdi. Evo ja ću sad kupiti čokolada. I Gledam mlijeko. A ne, hot dog i mlijeko. Sad ja idem. Kećap. Ne, nećemo, ne sad. Kećap. Ne znaš. Joj, fuj. Chips chili. Šta on meni stava? Chipse. Napadaju. Ko? Ne znam kako znam. Evo, ovdje. Yes. Ja imam mlijeko, hot dog i chili. Ali ostavi još jedan, aj bare. Ja idem. Dobro. Vidi? Ne može. Kislo vrhnje. Što meni? Barem je tvoje gori. Sabine, evo ga. Daj Sabine. Euroblok. Gdje? Evo, to je taj čuveni Euroblok. Sad ja moram staviti kiselo vršnje. Ja ću ne volim. Ne voliš? Mislim volim, ali ne volim ovo. Na kuhinji je dobro. Na kuhinji da otvori. Ostavi tu, hajde Pa ne daj mogu. vamo. Ja sam seljački rekla daj vamo. Fuj, gle, pogledaj ovo. Gle. Šta ti imaš tu? Čokolada i fruc. Kiselo vršnje. Jesi stavila? Jesam. Nisi. Jesam, boga. Hajde, ok. Evo. Lea, nemoj da ga stavi. Jesam, mat, nije mogu. Pomiješalo se. Stavi. Jesam, boga, halo ba. Stavila sam dovoljno, pa vidi ti, aj ti staviš 5 čili, a ja ću staviti kaškicu cijelu. Evo, može. Neću. Lea, stavi, vidjela sam da Stavila nisi. sam, jesam. Mogu ja to samo umazat? Eto. Vidiš? To se razmijesa sa sokom. Dobro, ne vidim se, znaš. Hoće li? Hoću. Mlijeko ne podnosim. Sada ja. Aj ti. Ti sad ideš. Sardine. Koja tam je sardine?
Ne skrika. A vruci nesvijek ne znam kako što ići. Ej, boli mene briga, ja barem sardinu ništo. Mislim, ne znam da ću dobiti. Rajsca. Evo, daj vam. Ne može ja sam. Hajde, dobro. A pazi na ti. Dobro. Nema veze. Dobro. Sad ja idem, ja. Jeste. Čokolada sa svim tim. Jastučići. Jastučine. Sad ne znam. Ovdje je samo dva. To je ta točka. Am dalje. Sada. Da. Sad ide? Klipsi. Sardine! Jebujem ti. Neću onda stavim. Zato što mogu tu povraćam. Fuj. Sardine. Fuj. Ajde skapna, odja pokretno. Može. Evo, vratili smo se, ja sam obrisala ovo što je Ajla prosula i Ajla je stavila sardine, ali samo malo, tako da ja sam sljedeća. Smrdi. Smrdi. Što ću ti? A trebala staviti još više sardine. Već. Feferoni. Nije peperoni. Feferoni. Peperoni. Da. Krastavice. Krastavice. Što sam? Krastavice su dobre. Evo sad ću. Krastavice. Last time. A daj! Šta hoćeš pa više sam ja stavila ne... Oj, došla mi da ću. Znaš kako, ovo su nani ljudi skroz. Blagi. Nisu, ham se kladaju. Znači mi se ovako kladi. To Ajla. Zekim ja. Ovo je zdravo. Ajla, sjedi buna, hajde. Možda i da me varaš, sad smo ljudi ili blagi. Šta je to toliko? Šuti. Dajte mi čaj. Pusti buna. Evo Ajla, to još jedno. Buslance. Ovdje su srce. Tako meni izgleda. A nismo puno stavili, mislim, do pola čaše, ali... Mislim, ovo je krigla i tako. Da, evo. Sad čitam poslije. Hoću. Evo čestica. Da ti to sve daje, ako se spavaš. Uj! Mama, Evo. Dokoljeno. Uj. I eto, mi smo završili, sad idemo da ovo sve izmiksamo i onda ćemo da popimo. Ali najmanje mora biti 3 gutlja, ti... Može. Ajde, i to velika. I evo, vratili smo se, izmiksali smo sve, moje izgleda ovako. Moje ružno. Fuj. Moje miši na fruc, na sok, tako nešto. U mene najviše osjećam mlijeko. Fuj, krastavice sve. Imam osjećaj kao da pijem kanalizaciju. Ipak da ste ovu boju, molim vas. Ne, čuj, kao da pijem, a i ne piješ, nemoj da se ufuraš. Hajde sad, 3 gutlja, ajde. Ti prva. Moram oba dvije. Neću, ti prva. Ma, nema šanse. Ima ko ima, ja, ajde, ko će prvi? Ajmo liskati. Malo gledajte.
Liska me nakaze. Liska me nakaze. Liska me nakaze. Liska me nakaze. 2-2. Ja. Liska me nakaze. Pi, ucrkni. I to kad povraćam nastavno nikom reći. Pogledaj se u facu, molim vas. Sad ja. Isto kad povraćam nastavno nikom mače. Pa pogledaj ovo. Pa da krenemo. Ajmo. Samo ko izgubi, mislim, ako ona ne popije 3 gutljaja, ko izgubi, morat će da poliže nogu. Ovo je Lara, inače na dosađi. Da. Haj papi. Popila sam jedan gušaj. Nis. Jesam malahan. Haj dobro. Ne, ovo nije toliko loše. Onda popi cijelu. Da. Loše je. I eto, sve to bilo tu za ovaj video. Kome se sviđa, lajkajte ga, šarajte, a sad će Lara fasovat. Inače, mlada sestra, a sad ću i zaplat. Znači, eto, čao! Ćao!